Kikubor nakaslem jong unong san hima. Blesibun ba renik ton lengdo tongkar. Pidei we no yalam jaka SPDP bar hibar ko sekretari jongka SPDP. Tim taru pilong minister ne posarkar Meghalaya. Tingi ko yakan bat pi nama ka seng jong pi ke seng bal aslam ba. Tiga jingdap ka sarkar ka jela jongir kan dap tan posnam achem snam Januari har poi dari. Tingi ko ba yakan bat pi mata nak liang jong pi ka seng SPDP ke ai ke jipun kre jong pi haba ka jela jongir kan dap san posnam achem snam. Malaysia pun ada section ia ke ni kecuma dikenduk jompi kenang nagumta jongi parti HSP berkum juru yang kumu minister di Kerisaukan. Hoi nak lek parti ni lasuk mana tu kata-kata ia ke bangin sakenjo ia ke jingdap jong ka state government sanpau televisnem. Nak lek parti ni la kenjo suai kata ia la dap sanpau snem bentang ia ya running ke jingdap sanpau snem nak lek parti HSPDP. Tinggi sokman tu tertai kena kecing kenjok tu kastet tu mau mer basan tau apa kastet Meghalaya kalau yo kastet ke Papua bade ke bangin sarake ya kecing dapsan prosnem apa itu di Januari arpoa di bad ngashim kena ke kebu kena kalap pengen ai kuble jubilee san prosnem ke golden jubilee ya parok ke pajak tu kastet Meghalaya hakaba Apeng jo kecing ya nanti kebun kecing kebangi keduk ngesem maka state dari nilai yaya but nilai kenjo haduk nuput kebangi sayo kenjo kecing dap sapos nam. Tena kalian ke parti kumu general secretary ngesem kena kalat kabuban ai kulai ki pajba ngesnong ke state Meghalaya hibar kowe. Kumba bila kali maka kebangi don nak kalian ke parti banle. Kat ya kebangi lak banle nilai yai pesang dari parti. Bat kata kecing lek ke nilai lek kalong bangi lah yo pedon burom ban perkub burom yakini kinong yale lajlut ki bangi ong ki Hill State Movement Volunteers ki bala yale ki bala dawa ban penyo ek state ke Papua ha ke bangi lale ha kan ke supporter ke jong no bombar ngila yo perkub burom ki ki lebon ki members kawan duna umala mari ka sispaut ki balawan ban monsim ya ki sertifikat ki bagi layak on ai nak parti baru cingarap ke kuburam yaki hakadur ke bai songkun ni ki bagi layak on lek nak parti kata kalau si benta ban kan mau ya kini ki volunteers ki balaya dawah ban yo ke state ko pura ke Hill State but kamput kata nak keling jungi nak keling parti hoi nginamla ban ong ban ai kebun ringi pak ka kit bok kit ruang bat kecing duai ke pirat ya barok ke pajba Meghalaya hakaba wat lang gidang yu isbon kecing handrei ingi dah kuat ba ki pajba kin yu ir ke jing bah hakaba kin ki sampau teli ki snam ngila keo ke babon ki liang lara compare ya kata ka sampau snam ke ba mensua bat ya kene ke ba mentah ngangi skem yu i bangila khambha shibon bat nganget pada kini ki kemat ki babah ya bangila panpej positively nginyo i bangila kyo nginyo i bangila roy bat ngakme lenti bakata hikan ai kejing kemenengi oi teng kum kibreu ngiju khamyo i bah tang ki kita ki negative things ki ba kijing duna kijing bomla kijing bakla kijing sakdin ba kumne ke kumtai pat ngasngo pada deng yo i tham tangi kubukum kita ki kan nom ai mensim yangi hakane ke jing yat leti mar kata ngakwa ban ai jing mut syaki pajba jo ka state barok kowe bangin pek positively bangin yo i yaki ki babah yaki ki jing kerku poblate rakrap no kerku ka state jungi yaki development ki bangila yo nak sarkar Meghalaya nak sarkar India hak bangila kyo haki bon kilian bat nganget balarangi yo i larangi persang bat pet ki khmat babha ban pet positif ki ngin yo i kita kicing bha bat nganget bangin yo kicing hun kam sim namar bangasno balarangi melin bitang man khnyom lenter ban yo i bitang ya kita kicing duna ya kita kicing bakala ya kita kicing mo perlaon pendep kebabun se kanam dawan rae kata kicing mentoy lane kata kicing ai mensim kan penduk mensim penbat mar kata karpat hon samla bangin nam skono mensim
ban yo i ki jidu na ndre ngin sgo yo mersim da ka ban yo i no ki babah pade ha ka bakum ka state ngil achieve ha ka ni ya janti ha ka ni sam tho tu ni kisnem bat ngai ku le ki pokriang da ka ta baro ka ba ha ka bagin ya nang ni sakma ini ya da ka bor ini ya da ka jingkanan bat ni tu tim ka state jugi kanang tiu ka por tinggi kuat banyak kan berpi nomor ba piong baga seng HSPDP ka dap sampai senam kat baga jela jungi kan dap la sampai senam cuy tu ni kumno la tahu ya ka seng HSPDP da ka ikadau baga mi shwa ka seng HSPDP baga yo jela aden pi kane te nama ba nadu ka por ya ka ba kidang edon kita kecing dawa ban yo state te keladon kita kecing nakawai ki liang ki kuat bat priang no ya kata ka autonomous state dari nak liang yung mga alam yung pati HSP ba Hopping Stone ila yaslok berbobon ki parlok pan ong mangende ban priang yang kata autonomous state handai ngini ban dawa ba ban yo ka state pura dai hanta ha ka bakalami ka jing ya thau krup ka jong ba Hopping bat ki lok ki jor ha ka bakin poi ban don ha ka wei pad ka krup ban yo ban dawa ba ban yo ya ka state pura bat ngisokman bakam simlalan ai kata ha bang apai history i kumba katahi kajing dawa state pura kala penmi kaseng HSPDP te ha ka to ko por ba ha ka bai ba Hopping ya ban mi no ka wi political party te ngiskam ba kene ka khana langam da don ki jing tip la ne ka jing pule ko bne handai i ba ka daw ko penmi ka HSP ka ni kata ko wi ne ki daw ko ban kong du ka dei ha ka jing dawa ha ka bai ba Hopping ila yalam ya ka kan hun banda wahil state kala penlong ki ban form ke HSPP dena ta daw ang baka HSPP kalawan khamswa ban ya ka state mekalaya na maringila de biajro ning mata san phalai tiligis nem ka party narang pai cha ka seng HSPDP ke de ka seng ka bala aslam po de ka jela jungi ti shu thu ik niat long ba atu ko por ka kampau mata bade baleki ka kambia ka tot no na ke daw shu ta de mengi kalau ke masisya yang melak bandinai ya ke sisya bahwa kedon ke por ke bakal klan hak parti HSPP la yo MLA hadu khat sangut mar ke por ke bakal klan te hendrai hak jiya jo ke por kam sim lada kio ke bon sin hi ka klan ke parti HSPP ki bon ke ki ba ki ba ada se kim don ke jis kontrai ke parti nemar la alam dai ba Hopping ke por ki kren di orang bakari parti nong west tegi mat sikui ki benta jo ka state kim da sngau tanat mat berpriang ha kita ki por bat hadu mentar gina iruna oi malong mata adon manga wi MLA na than west ka sihir menta gi di south west bat ko malong mata gi don wi na po ka east ka sihir ba sambil te ko malong mata na sing dapat kata ka don ka balance ha ka bagi don wi na east ka sihir wi na west ka sihir te hendrai hakti por mswa ki don bon ki por ka ba don Malaysia no i don stang na west ka sihir te kani kata emar ka jing sngo jo ki bru ha ka ba ha ka jingalam ha ka jing sedang na west kira sngo no ta bat ki i no ba ka de ka parti tang jong ki na west emar ka de kata kata te shu thu yang ni nomor pengi kan de ka seng SPDP ya de ka seng ka ba piong la ki no ta ka ni pai kan giat nomor ba lelam ba Hopping ya kan de ka seng hendrai hadin blakat ba Hopping kisah kini no ya kaset anu style mo ka SPDP ka kelamuan pai shu kon pai man ka NPP ka mapai perkat chu thu le mengi ka ka daw ba kisah kini no ya kaset jo SPDP anu style pi ka politik ha meklia kum kalong mentah nadu kini por ko da pro i kumba kala kala ba kam da don thanshu ka parti burbang ha ka parti to bon ki job bet ha ka face jong candidate te takadaw ka change na ka por te bat nga i ba hakani panwan ru kana elong kita te kalong ka masisya ba ki party lese ki por manswa ki individual ki kemen hak ba ki yo ya ka party la ne ki legi o tiket na ki party handai manta hakani ki posnam baro kala hak ba ki party ki kemen hak ba ki yo ya ki individual ki badon jikermen ki badon ka face kabala ban kabalo acceptable si ba ban job election tingi i bek bon ki job bon ki dei ki job hak individual bon hak ka pasti joki dei na takadaw ka bon hoaj pa pi ang bakum ka nostan ka bom ju rem tadi hadin jong iba Hopping ila rem no hoaj ila job ya ka ba election ka HSPP ndrei hak general election ila rem no
Dak bajia kumta ngila ban akri menta bai bahoping dei bai job tan kadau jo ke parti handrei ke individual board jong I ke jing jeng bai I dei baki ba dei HSPTP handrei ki ba dei bahoping tenga pen scam menta ba ke jing yai job jeng bahoping kam dei nomor ba udang HSPTP handrei nomor ba dei bahoping baki ji ku mo bahoping dei nak ta kadau yai job nak pos ka Sementara bapa pilih cuma tim api, ya kam, ya ke ajar pulai, pindah gumnon berpi orang bang kadai tangga, kostin was kasihel. Pindah aku jumpa perkat bertamai ba, kanai kan rong, so tiru habrok ajalan. พี่กระจิงประคัดมุลมุตาหอยมีบรรลองกบละkata ke bikwa ke parti ba larangila man pengit bakit pediang kipat ba baru kuwi ke jalan ke ya hoi kamong ke besuk kata ti Henry ke bakidon mata ngidon commission wala ngidon parti barit ikwa bagi penklan ya kene ke regional group ke jungi ke bakidon tingin pek kumno ngila ban le kata de hedu tangidon bagi cek anut penklan ya kena grup regional jongi ke bangidon mata ngidon ke RDA ke terang berparti UDP ikbel leti dak kano kadon hakano korkom ngin klan hande ngin yai persang ban klan ya kena ke grup jongi ke RDA bangidon Ti nomor bapi haju por ke minister kan ke sokar MDA tingi chukwa nomor ngada bikran bakini ki ngelam sang balang ki ong bang nginum simenta ban rakhe lindap san pusnem lada pimpat petrekam kum ka ILP bat kam tam ber ka pembaik put ti nak leng pi ke bakwa man partai khniat nomor ba ki ngelam sang balang ki patmawi ka taung ba พี่นักเลี้ยงจงกระจิงเปิดปุดกับบางอีละบันเละกับbahap hangi ke arti legislatif isok man ban yaitu ban kan mau ban nak ลี้ยงjuga arti legislatif kar kelas yang hadu kata-kata ban ngila ya cekmat ke ji ปิดปุดki bon ki komiti ki regional komiti kalau dah submit syaka sokar ya kena ke report ya ke jing trejungi bat ngikme lentiru bah po tau benai se onla ban don ke result hak bakli ke arti legislatif ki dia ban ban rai kanu kesnong kon hap seno kanu kesnong kon hap seno gila ya tristom hi adu kata-kata badi kene bat hak badi ber ILP peden makam dei tang subjek hak jing trejungi hoi ka badi ka tajungi ngila ada ble nak liang jong ka state government ngila ada pass ke resolution ber ngila pa syaka sakarin dia ya ke bang up menta nak sakarin dia hak badi ka ILP te ya kene ngan la ban ong ai tende ka ai ke basai simpat kumbang la kren mene batongin pet ke ai de ke babha hakaba lada tang bangin yo ka state ro ngila de ban kwen ngila yo ka state pura la jong ki development ro kwa ban thu phi ba ai baki samla jungi kinlet ya ka north east India berkoi bat kin wan phai ban ong pleng ka state jungi kam sim duna ai ha ka jing shangi kam bha ban ya kini ki state ha ka north east baro ka we light no ka asam ngila ban ong bakan kam phai kam be karya ha ka liang jungi development ding ka roi ka para ki liang baro ni kam bha mangi wat ka asam ro na tharai ngam makla ban ong balada PUE ke ai ke kala jia bakini ki basa asam ki bodar hadin hak bagi lelet bagi kendu iki ki babon pa ba ki basyong bodar ki ong bangi kwa madon na kale ke ai ko panong ta ki kran ro ki ong bangim simyo development di ena asam de na kara umtai kwa bandon no sama kale ya te habangi osno ki ki ai nasno ba kam da de yang ngi se bangi ai knyum ban ong bangi sa den lanengi kam duna ban ki we andai sai sempat kerpat pa ba to ngin long positif bagi jo ino ki babah ke kan ko pasu tenat adu kata-kata ada ulai terkerap uplit ki khmat jungi ko kajaj bener bagi jo ki babah bangin kemen ya kita ki jing bah ya kita ki success story ke bangi don haja ka bangi suya knyum nanter dengan nasu kerpat ya kita hoj dak ba ong kapta kambut ban ong bangi biang nadong sedong andai ki long den ki jongi ki kpa temen ki jongi ki bala syakri ke nek state kila le bapli ke batam bakila ban le ladangi penpau bangi knyum ni khonyo nyum hun musim hato kamlong ku bangi knyum ni ben ni ki long din ki jongi ki bala le ke batam bakila ban le nga tharai barok ni don ke jong ki jing duna ni don ke jong ki weaknesses hak jing im jongi lada dei bala khaswa yangi bangi don ka kapor yo singim la te kamut batang kita ki kpa jongi kimla bat bangin yai knyum ni yai ben menta ai bantip bala la khas wa yangi bala la bu yangi ka position ban le ro se ngim la ban le
Tengah aku akan ong matungin priang ngeri sisa. Babaro kikon bendreu idon hala kejong kejiduna ngim long perfect. Tenamar kata tungin kemen haki ai kijing ba pade ki bangila banle. Hakaba kilong din jungi kilong shwa jungi kilong kpa jungi kilale. Bat ki kemi tiru ba kilong din jungi kikon samla ki banangwan. Kidang don bon kalang khashra ya kaba kim tre ya kaba ngin yai tre ni ki badan matar ngin yai tre ngin yai le kaba bhatam ka bangila banle. Kelam datang kai ya kaboj ya kabor ya kabangila banle bat syakri ya kari bari kajat bandreu. Bat ngai ku blai shibon kini kis kon sabla kisang mahlang ba pher hakaba kila du por du ya du kam du jam da kabaki ya kari bari kajat bandreu da kabaki yai tre yai perta nam ta kajing bha jo kari bari kajat bandreu aku abon ong ipi ngadon kajing itnat kabak pece parok kisang mahlang ba pher kiami da kata musim man penbha bar keladon sisa kajing mentoy ya kari bari kajat bandreu kum taru ki political party ko pher keladon kilong kepa ke jongi ki MLA ki minister na du basdang ke state kilai don bar kilai tre kan bayok kala banle ke bahatam ke bakila banle ngate kum ubah kham hadin ngasngo ban aingu hoi lakha yang rangkar ber state meklaya he te ngasngo nadu bara khlung lakha rakap ber state meklaya tinggal ayat kumne bat ngasngo ban aingu ban ai kublei kilong din kilong kepa kibalaya kibaladep lakan nasnam ya dot yo kar ban meklaya rangkar meklaya kan tap tapi nang chama meklaya ashwa imar kami kelaya kan sendiri rekar kamar kami kelaya tengah sengau ba ngasngau ban aingu ya ki longpa ya ki balakha ashwa ki bala sim ngi jikir kli penyelam ke state bar kuwe ban ki ti bangi kamenta ru ngin pasang male ko hatam nang ta ka ri ke jadru bat kilong din jungir nga wish all the best nang ta kilong din ke jungir ha ka ba kin syakri ya ke state ri kri ke jadru Timata nomor ba sachib naik tami ke ka sarkar ka pen kre ban rakhe ke jengdap san pusnam ke chala pingil adon committee jisen haka state level committee bangila ya ajimut obon ke ajimut nanta ban celebrate angne ya ke jengdap san pusna tekin ngenam perlak ban ong ke ya bangin part finalize hi dan don ke jeng ajimut ke stage ke jeng ajimut haka baki ke bangin le tendai hot kandon ka inauguration ni kartu kini project bahaya ani ban lake foundation stone kamtam na kaleng chief minister jingi idang persang ban penget yu prime minister unwan te kumbalong mata ka don jikerman prime minister unwan ban don ketua ski te hawa kindon ki celebration ba na kaleng jong haka keleng ki district kelentar ka ya kini celebration haka badang mana kene ngaru ngarayo ban wan mo korwat haka ba layo ban don haka ne ka mela jongki nongrep ya ke bangili ban ban ai ke jingrap security society ban distribute ya ki check shaki but ki jingi ai jingmut to rekam ki nongrep tikinang le state government na kawai ka haman lagi district kilale kata ban rakhe ke jingrap samprosnam par kunjuru ke jingrap new samsnam jong kari India dak balik ki bobol ke activities nomor ba PPDW minister ng PHE ti kat ka thong ba marang taji san pusnam ki bro ka baro ki shnong kin yo umlut shabandap san pusnam ne ki tangdon ki shnong bapat yo shabandap san pusnam ka la kloi palat ban oi kata nomor ko ong stang sibnai sibnai tam det te hoy nyila persan ki officer ki le trade duki batmit basni ki dadang yami arang kran yi wi officer mene ong sa teng rang mi office po je men kata ka jing trade ka jing bungkam te ngitip bahai kata ka workload ka bakini ki officer ngi por permen ki atre bat nga ai kople shibuna ki iway pa iway ki officer ki batre na do na grassroots level bat hadu ang chief engineer ki balai pulut porsi sha hadu sekretariat ru te hendrei bat ong bangin pendap hawat ni persang karbala kilong yeng no kendong hadu menta lai po persen tami ngilala pan ai se kilong yeng kilong kendong let's say hadu bandapoi January kapno lada UR versus 10% duk dari ngilapan poi in persen the maximum ke bangilapan le te henry kemangibu kathong kalau bangi pendap Desember 2022 te kata kadika thong kajing angnut jongi but pendap baru shnong baru kisno kandang poi ha Desember arko idang don ha kajing yatre duki khaj kata nampan nur ban ong langi achieve ne am ngila sar katarket bat ngin ya persang menyamare ha kata target ke bangi lasar
Dak boleh sibun baranek di kapor ka jong pi tingit kamba apo ka jing alam jong pi SPDP ka tangkeu bar kumjuru kasukar jelak na tari baha yikam nang din kena san pausnam boleh sebut bahasa Indonesia pada kit box session part itu bang stern nuklear kena jar kesan pusnam ngin yak man lang bangin ke jingap san pusnam